Uba Cardinal Soshang Kertong MDC Nagaseng National People's Party Ubanyakun Namau Cundut Constituency Hapo Kejing Seralang MLA Barim Bat MDC Bamenta Jaga Mau Cundut Constituency Mentang Sengi Layo Ban Pendep Ya Kejing Tap Kerteng Hakmat Uba CP Mokon Returning Officer Ke Arf Kandai Mau Cundut District Council Constituency Hagding Sengi Yautei Kertong Halor Uba Jigur Mertong La Seralang Ru Degi Kon Dengkat Kiwei Pat Kinangkit Kam Jaga Seng NPP West Kasil District Kentubru Yuba Macmillan Bersat MLA Barim Gonong Stone Ba Gabriel Walang MLA Gonong Stone Constituency Bamenta Ba Badairu Ubrang Shumi Nagaseng Congress Kajik semua dengai kata kelong nak kumta ban syakri ban penbahaya ki kam kijam bete batka konsil kata ni sutu sai ba ning dan pok sidum ba jemut dengka kelong ban pet kepang ya di kun nyotrap kumta so ya ban oh kmat joki kajik ku ba khmat ai bijang kelong ban pet lang ban penbah ya ki anchunang kum habete batka Neka jingwan tur palat ni commander ha song khasti bijon wedei batka songkhai soman habde do kambalas ni minta ni sutu elde ba jon jing keduk kam keduk jam ndai bun snong kita bijong ni habde bat kini simpat dan ti ain kibet kena kumta larang job pat ngapoi cak thong bentak ba khmat ai lo bangan pek habde bat kita ke bang adapkan thamtam ai ya ke ba Mempelang tu yang gede kisima gede kisim sudah. Ba sepak persen langsung ben poibek sepotong. Nak tahu ba abang ayat hakini di Arbanai nak kita hadin ba declare parti tiket yang asutu or kejing kersan warba jo presiden yang parti ba juga motong moderu ex MLA abdai ba kini kesantli gedong ya kebangadan hangti hamasut nandu ka area Garo area Langam area Nongtrai, area Maram. Kamtam habis ke area Maram lagi. Anong Marway, nak usah penyekun ya kini collection musik banta. Kebentak bahmat tu yang aku long bah. Ya menta, orang lain pun kasih pun kara. Nampadon kuno. Ya kaba an komen habis kita kiwi sengsen percaya. Kiban ong bah. Nak menta kejumpan kelah. Ngang dai kun kasih ubang tikna ya kaba cispa nang cispa. Ngadai ban burom ya ke kaba kikni kikpa ki me ik pa ikilala kunta hadu menta ngolong ukun kasih ya ke bangampadan kono kejing pentamai bede bat kariti kedustur jopre kasih Cetiau kandidat akan ikut katung kajing ya keren jung hina kong ada nakaleng junga ada job ne remru dan IT no sa di nong tre jung parti la jung kata kadai ka ba kongsan akajing ya keren nakaleng ke parti jung na pro blok mau sendiri kata te ni nakaleng jung kiru kitip hi adu mentai ke council mano ba lead ke LPP hi ba lead ni chairman hi ba agane ke bansawan ru nin lead di parti jungi rempep namar balai katkum ka jingyang menta nakaleng jungi nang tinapo mau sendiri jungi don ke chairman patka jing yale aga arjar apply nakaleng junga ngam don kono ka jing sngeu aga bedai bat ka jing sa rem namar blai ka ka thong bangi nakaleng ka parti bat nakaleng junga simet hi ila persang banle ya ka bahatam hapu ka konsumsi ka jing sanut namar blai ka ba ngalai ka komitmen nakabta ka nabdaki pajak jung mau sudut ngala persang hi banle oit banle 4% de mano rumla nre katkum ka jingkular junga hi aga por banga lek sakisnong thau ngala persang ban pendep hi ki to ki ba ngala dep kular